Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Pamamuging lugod at kapayapaan kay kayungan. Ing Archdiocese ni San Fernando, pagmasosyane at gaganahan ing pangatatag na anting dioceses anyang December 11, 1948. Mikawaniya king Metropolitan Archdiocese of Manila. Kaya king pong December 11, 2023, pagmasosyan tayo po ing jubileo ni Gracia. 75 years full of grace. Kitman nakatamo po ni Gracia ng Diyos, uling karita kalatagi, kikatamong aranasan bilang neto nga dioceses, mumuna ing regalo ng bukasyon. Kasalukuyan at intamo pong 5 obispo, aganibat po kay Niking Pampanga. Kaibat at intamo pong 144 active priests. At kayo pong daratangayan do, at tinta naman pong ma-orden diakono, at eventually maging pari na po. Ing pangadwa, din kikatapong mga sipag alay ko. At din kikatapong mga sipag alay ko, dahil na po gagampan ng obra at misyon king kikatapong pong Archdiocese. Nitong po kareta, yapin po yung pangatatag ng Basic Ecclesial Community. Pangatlo, din kikatamong programa para ka rin maluka. Ing kikatamong Archdiocese, talagang didinanay pong focus, ing kikatamong lugod at masabal para kayong pakakalulo. Inyatin tamo pong Social Action Center o Pampanga at bala pong parokya at ila pong miyaylo ang programa para ka rin pakakalulo. Ing pangapat, ing kikatamong matinding lugod, ing Birhen Maria. At iti po akakita ing ikatang debosyon king Cruzada. Ing Birhen de los Remedios, kayang tabi ng kiyang anak, Isanto Cristo del Perdon. At ing pangalima, yapin po ing kikatamo pong educational system. Alayong mamorma, karing kikatamong kainakan, kayang tabi na po din nga ilawang universidad at Catholic institutions kay ni King Pampanga. Ngayon po, mong saya at milalablaban puso, pagkandaman tayo po ing laman ng balang puso, ding Kapampangan, ing kantang 75 years full of grace.
braving the tests of time and time, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary our mother by our side. In God's will we find grace. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising.
lungsod at kalupang bininyagan katiging kakatang Arkidiocese ni San Fernando, mabiho kayo ing maya pa oras. Siguro balo yung daratang ing kakatang kapag masusyan king 75 banwang anibersaryo din pangatatag ng kakatamong diocese kanyang daratang December 11. Akatanda kayo pong makiabe, makisanmetong, manalangin para bang kanita ining kakatang kapag masusya na ini muna magdalayang tula kingapong Ginoo at king kakatang indong Birhen Maria. Makanyan mo naman, akatanda kayong dumalo reta pong malyaring munta king kakatamong cathedral kini San Fernando, December 11, alas 5 na po ninggat panapon. Atin tamo pong misa, panimunan niya po ng kakatamong nuncio, Archbishop Charles John Brown. So, pasibayo po, mananunasa ng pakikwanan tamong, abe-abe, manalangin, para bang kanita, lalo nakatapangkat mo ang grasya ng apong Ginoo. At kapamilatanan niti, itamo mo naman, talasal pantaya, at bininyagan, magindalana nakatamo ng grasya para ka rin kapatid tamo kiting kakatang Arkidiocese. So tanggapan niyo po yung bendisyon na ng apong Ginoo. Igpaham po ng anak, por Espiritu Santo. Amen. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in your heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years. Full of Magrasyang bengi kayongan po. Welcome kimpong kakatamong special edition ng Inclusada 75 Years Full of Grace. Mitnutan po king grasya uling karing bukasyon ng kakatamong kaparian, karing madre, religyoso, mapilan mo pong bulan, tintana pong bayon diakono. Kaya in bukasyon po, laganap king kakatamo pong lalawigan at sana kapamilatanda po din kakatamong gagawa na pamag-interview, pamamisita karing miyalwang pari, madre, sana mas lalo tapa pong dakal kaparian. Kaya maya pabengi po, ini po yung Father Talk Vital, ingi kayo pong kayantabi, ingi katang programa. At masayata mo po magrasya, kaya be tayo po yung Father. Father, magpakilala ka pa. Masaya ako talaga na. Oh, masaya. Ako po yung Father Mark Torre Carrioner. Father Mac po ing chaplain na ning Holy Angel University. Ganun po king Angeles. Apong pilan na kang years, pari? Turning 6 among. Turning 6. 6 years. Opo, I was ordained 2018, January 17 and then. Oh, ligatin ko pa yung ordinasyon, magutad na. Malapit na mo. Malapit na. Ali, ingutad, nanding pa kasisipan eh. Abanggit ko minsan ni Apong Pit na Pomoseno na. Apo, Malang pepayari na kayo pare. Opo. Eh, beto ka rin kukwento na. Kaya Really? sabi na, kanya kasi magpag-orden ko, may ilili ko, malawot. At timoitan eh, Father, kalawot mo lugar. Kasi bantar nga at ang anak na, mga ma-inspire. Kalawot mo na, bodega ka. Bodega, Florida. Malapit na po Batanta. Boundary na din po, boundary. Ting peri-peri na Father. wow. Ot balo mi pa magpari. Siguro po mo ang karengkay mo, rin maragula bagay ding katamo pong parish priest. Actually, pulinob ko ka rin high school, so very fresh. Grade 6, I wasn't aware king seminary. Pero ka rin parish priest, minta ka rin, Father Winnie, and then malapit niya Father Mai, ila po ding mig-engganyo, and then maging instrumental la po bang kanita, abalo king seminary and eventually, maging co-journeyer, kumbaga po. So, ito po siguro mga, itang role na rin kakatamang parish priest, maragol po. Lalo na po kay kami, dulo na talaga na ning Pampanga. Mga nga balin pa magpari niya. Kaya ba't, alwa mo po ita, may di ba siya paking minor? Minor, mong. Opo, kaya kalupa ko atintang minor defect. Milulupa ka mo, mong. Minor seminary. Kaya sige. po tamanay ko pong minor, masaya ako eh. Din ka rin kabatch mo, timituloy pare, o ikaw mo. Atim pong metong mong pero tunay king Australia. Pao nakanay po nga pong Dixie.
Wow. So, minor. Pilang kantang years? Para po rin malbe ang pumakarandam. Nung okay. magpari ka mo from minor, pilang years? 4 years minor po, and then college 4 years, and then dolinwal ko po 2 years for agency, and then 4 years theology. Only ngayon, tipong plus 2 years na. Apo, Senior K to high. 12. Apo. 4, pila niya 12. 14 years na yung pamagpari pala na. Apo. Mabilis niya mo itamong nung lalawen me. Wapen. Enjoy na ka man. At yun niya mong bilang minor kay but tang as a growing seminarian, pota makayan ba aware na king pamagpare? At first po mga actually, and this is not a public confession, pero valid na naman po. Talagang kana ako maragulang bagay mo rin and influence ng makatuwa. Lalo sa ko pong matuandalag. Kumbaga balam ila da mag-push. And karin po siguro lultoy itang wisdom na you begin to discover more po ang atsuna ka karin, and eventually itang lugod naman po manonurture king seminary. So not instantly nakalob mo ka rin, magpari na ka, balo mo mag-aaral makanyan. The formators, the family, and the people around you, very significant la po talaga for the formation, so that the child o yung metong mag-aspire ma-develop po. It's not just a one-man game. During that time, After all. ninong kayo? Director? Director. Um, Apong Eloy? Opo, medyo matuwa na lang kanya. Father Eloy, then Father Steven, the Mr. Maglaki, then the Trinity. Wow. Eka milabas seminaryo ka ba't ka nga Mr. Maglaki na? Opo, Kaya ayan. sigurado mo biyase po mag-English yun eh. Hanggang 2 sentences po. Kaya ako was ang pong is mo. Day. Makanta mo. Apo. Mr. Maglaki. Kaya ba kanta, Father, o di mayari ka seminaryo na. Apo. Yang itang Regency, dimdam ko na naman itang word Regency. Para ka naman nagbiyan po makarandam. Regency, nano ita? The moment po na kayari ko college, I was advised na migunam pa mo. And king formation naman po, constant itang purification of your desire and intention. Ban kanita po, mas maluto, mas lulot. At ita po, may gawaya itang kanako, king metong school setup. Fortunately, at sula pa eskwela kanito Father Winnie, Father Mai. Mong during your time, inyang ikayo po nga tsuking eskwela. And I was... Tinuro ka. Ali po, guidance, kung guidance office. Ken King Holy Trinity King Manibawog. So, kanita po, naguro kaya na rin po ita, grasya ng Maragol, Marakalabalo, and then kanita, may kasawa po to decide in continuing my formation. Ito po. So, punta kasing pari ka na minsan tintamong balang pattern na. Itang, siyempre, tintamong idol, makanyan. Ninulit ang kikatamong laging babalikan. Apo. At mo niyang bayo kang pari. Ang po niya magpari, kanino mo rin lagi mong idolize sa pari. Obvious po ka boses. Wapen, eh. Plakatak na. Plakatak. Mas matabaya mo talaga. Wala na siguro wali na ka na. There were many instances po na po magmisa kami. They, parang mapagkamalanda ako na iya or iya ako. Kaya po makarandam radyo, okay mo po. Kaya po manalbe, piyakyo po rin matay. Magsalita ka mo. Hello po. Oh, plakatak ka mo. Plakatak. Oh, kabosin na po may-may. Yamo nga. At saka si Balo. Wow. Balo mong stalker mo ko? Stalker? Why stalker amo? Alben Daki na palit. Ali dati na sila palit. Apo, before Kenny. Mag-live stream kaya palit na. Mag-enjoy ko po ito mag-misa kaya. Mumuna kaya po. Mag-enjoy, bayad po. Kaya lagi ka, masipag ka mag-misa ka rin. Yeah, apo. At mo ka, Father, campus minister na. Pero ba ito, Paris kay ka? A vicar po, opo. Yung Paris vicar na, ano po sabihin ito? Iya po yung assistant na ning parish priest. Ne? And basically po, sasaupan niya yung parish priest ka ng ministerial work and admin work po king parokya. Nan mo itang pinaka-humbling experience mo na abalo bilang metong Paris vicar? Siyempre, pari. Ibig sabihin, pari ka, assistant ka mo na. Ito po, after all, potang ating kakayabeng pari, it's quite difficult. Ne? Makisulu. But itang mamin too, and I think the open conversation with the
parish priest, maragulya pong bage. And humility. Makanano ya pa. Minsan kasi kaya po kaya kami ito, ang kadatang mo very ideal ka, marakal ka, buring i-push, anting meto nga ba yung pari. Pero trust in the wisdom of the mas senior keka. And karin po lulto itang humility. After all, our service po talaga is ministries, humility. Talagang humbling experience ng ating kangayabe pare. Kasi, siyempre, ngayon ko mo po sabihan eh. Siyempre, Opo. niyang mag-assist ka o kaya makitok nang ka, ng kakalburing gawan, Opo. mapipigil ka. Opo. Kaya ba't din kayo bala mo, you are always against karela. Pero once na pares priest na ka, kanta mo lagong I appreciate. Opo. Kaya pala makanta mo. Ito yung pares vicar. Ngayon po campus minister na. Opo, Kenny. Bali, Kenny po kong University Adwa as a chaplain and the campus minister. The two different offices la po deta. Chaplain bilang nagagana pong spiritual and sacramental needs na ning university for 15 to 16,000 students among kikater, Kenny. Just for by a single priest. And then the campus minister datang religious activities po ako pong mag-handle naman in office mi Actually po bayo po yung interview ngayon ni. At hindi pa mo pong miktok ya pa. Mag-talk ko. Nakasing topic mo, Father. Chastity. Bagay mong bagay. Chastity. He's a chaste man. Siyempre, bilang pari. Apo, Bilang apo. lang yung estudyante kanta. As nandin po 35 sections po. 35. Meto lang. Itaklamo po dito yan. Meto lang gym. Po, king theater. Ito kaming theater, Kenny. Ay. Pag Ba't ko naman eskwela, pero siyempre, AUF kami. Apo. Marakala naman, pero ako imagine kayo pilan na? 15 to 16,000 po. 16,000? Apo, at mga 16,000. Ati mo po tang magmisa ka. Paano po pagmisa rin? Ngayon po, for example, basic education, kaya gagawan ko po. Ating ko regular, aliwan naman po akan mag-obra, basta ating kong mag-write schedule, karen. Kaya po kasi captured audience na kanya, masanting. Manyaman po. Ito, at least in metong estudyante for the high school, once a month makapag-attend ya. In the college level po, we make it a point every SEM, at least twice, in anak makapag-simbaya. So, ikaw yung, kumbaga, ikaw yung mag-design kitang program Opo. ng spiritual Yeah. growth na ning anak. Opo. From, nakanayan ko mag-prepare kanta from basic. Basic until the So, po yan. in basic na lang kanta yung sacraments. Dito pong usual offer tamo po, number one, a regular in Holy Eucharist. And then we offer the offices, in office people, makabus niya for confession and individual consultation, especially with their spiritual needs. And then by request mo rin po, detang ating aliwang buring activities apagawa, karela. So, ito po. So, basically, yung obrayo, itang mga yung forma yung metong tao na itang spiritually na. Opo. Kenipin po, ating kaming kasawop because in Holy Angel is the only university level in Pilipinas na ating niya pong School of Character. It's a separate office among it's dealing with Beauty Queen Loretta, karakter. Black John Powers siya. alam mo. Character as a whole, ne? In university, ating niya pong holistic and single approach, gusto ba itang term ko, na mag-deal king eliwa mo king estudyante, even employees, parents, ganagan ng stakeholders na ng eskwelahan, atin pong mag-deal ka rin. So, it's a US-based organization na kaya po ingkay. So, karakter, ana. School of Character. School of Character. Opo. So, ikaw kanta, mga kayo makasawap kanta, mga ano kayong makipag-link. Link po, ito po, itang character po kasi, mafo-focus si itang character na ning school si Catholic institution. Karin kami po mitatagmo. Very kaya po ita, continuous ya po in character na ning anak, values and principles na pa rin ning Catholic, from the Catholic Church. Ito po. Kasi po,
kaba po ma-interview kaya kanya later on di nga lang magprepare para king rosary na. Rosary. Makayan po king Holy Angel, na. Opo. Atin lang, nalang kanita, Father. Atin daily atin lang mass na. Atin po. Atin lang kare novena. Novena. Later po, Rosary. Wednesday ngayon, ito po novena prayer. Eh, ba't atin kayo ma-retreat? Recollection. Retreat po. Apo, thankfully, ating kaming sariling kay Keniking University, ating kaming formation center, we do in-house retreat for our students among this building po ining nung karin tamot yung ngeni. Ating yung sariling dormitories and sarili pong session halls which can accommodate students kanip bang po lalawot. Ito po. Akit may serious siya talaga yung eskwela king formation. Oo, pumaragol na bagay. Spiritual na talagang. Opo, lalo 90 years na kami po ngayon among. 90 Just to inform everyone na 90 years na at very significant pa rin po itang mission ng founders, the Nepomuceno family, to which we are grateful for po. Karela, talagang itang Catholic identity, po, ing burida talagang ipatsundo, Kenny. At saka itang iwan na Nepomuceno, insist na may talakad lang high school, Catholic high school. Naging Angeles na para makasap lang information ng tao. Na until now na talagang... Until now, we're trying our very best po. Na Bali po, pilala po di estudyante dagyan. Pilala? 16,000 po. 16,000. Katoliko lang kanta. Ali naman po among na po. Though coming from different kay po na religious backgrounds, ito naman po, very loyal and faithful naman ng university. At balo na naman po na itang papalad mi Karela, ibat po king katuruan king Santa Iglesia Katolika po. Kasi po ngayon po mag-celebrate ang Father, 75 years. 75th, Wow. apo. 75. 75! Congratulations! 75 years, full Apo. of grace. Siyempre, itamo mag-celebrate tamo. Siyempre, we want to thank natin tamong Archdiocese na manyesege katamo na. At timoy kayo, makanan yung si sesendeng anak na. Ketang line na ito. Na Apo. they can still appreciate the church. Kasi, hindi kayo mababother tamo. Lalo na karing lugar mi siguro na. Na minsan kami pare seriously pero sabihan mi rin mga talang i-combat, mga talang i-stop detang makiabiran board again, detang kasi po ngayon ala na pong against na karing alawang denomination po to be clear po kayo. Pero syempre potang mama ko laring anak. Balam ating kayang maliki katamo. Kasi mas burida itang mag-enjoy, burida mag-party, burida po itang kasi po itang mag-gather la talagang concert. Apo. Timoy kayo mga yung inculcate karela na in church, part kayo in church. Presence na mong. Opo. Kani mo rin po naman mong very kay po yan na prevalent mo rin po ing makanya na scenario which ding anak, minsan itang karelang spiritual nourishment papansinan. But I think that's an opportunity for us to look back karing kaming programs na pwedeng i-offer karela. And we are partnering, for example po, impisamban, minsan kasi we try to make it more attractive for the taste of this youth, this young generation. That's why we are trying to expose them, for example, ating kaming institution, Kenny, that is dealing with communities outside. Nung ka rin ding anak po, dadalami la ka rin. Bang itang missionary aspect na ning pisamban naman na kalupan ng gagawan tamo po king diocese, pumunta ka rin pakakalulu, ka rin mangailangan, ding anak at iskeni pa mo po, maging aware na latin na lang kamalayan, karetang pwede tamong gawan ng ting pisamban. Because I do believe mo, lalo na yung anak ngayon nung alalang gagawan, you're leaving them with less activities talaga. Medyo, itang sabayan may itang energy da. Ito yung metong kareng susubukan mi pong kay Kenny. At Kenny po, atin kami sariling youth ministry Kenny mo, university, atin kaming campus youth ministry. And deng anak, waling may balik na from the pandemic setup, ngani in person, ila po deng katuwang mi ngani. Aban kita panamdaman derin po itang pisamban Kenny that they can serve. Open po yan, itang formation, may karening different ministries, outer servers, atin kami rin pong o-offer Keniking University. So, sa abot ng makakaya, adapin po. Ngayon kasi ating data na I'm not so sure about the specific ratio
Dakala nga quite disturbing itang ating anxiety, depression, ang suicide tendency. Nakala yung kokombat ito. Kini po ating kami o-augment mila kareng different kami po seminars. Kalupan na po ngayon mong itaping sabihan kong talk. Minister ko muna. Ito po mag-talk kami because we want to talk to their experiences. Out of their experiences na nung aranasan da king school, most especially in particular, kaniking eskwela, buriming pisabyan. When there is something that should be talked about, ya po ing lalapag mi karela. And I think to talk about their experiences is, I think, one good step. We talk about sexuality issues. We talk about their tendencies of abuses. Kumbaga, dirinan nila pong pansin. Balang po king katamong kayo mo, di ba? Yung synodality, we listen. We listen and we journey with them. At ito po itang buriming gagawan. Pakiramdaman la. And from there, we can walk hand in hand. Ito po. Masakit mag-educate ka rin anak like inilulub mo king isip ko na. Siyempre mature naman din ko just how do you teach natin mo about premarital sex, about extramarital affairs? Siyempre, anak la rin Apo. Effective ta pa ba? Ito magandang chastity talk mo nandun. Nandun po thankfully nandun adapted turan mo. It's a 1-hour talk. I personally po ako number one, we should be very faithful talaga king kakatamong katuruan, na yung kakatamong teaching. But at the same time, we talk to people We don't talk to anyone else na kailangan balo mo lang din kasabi mo. I think that is important. Tong anak la rin, make it more bala mo, mas akma karela. And I think, naman manaliwa yung tuturo mo, ita mo, the approach, ito po siguro itang term, itang approach tamo. Tsaka di nga anak niya, pwedeng kayo sabihin talaga, RL tamo po adan. Anong RL Real talk Real tamo. talk, Makailan nga anak apo. kaya. Siguro yan mas direct kayo ka rin nga anak na. No po, yung kay po pinken mong muling captured audience ko, payawos ka mo. So, make the most out of it. Ito ka mga tsula rin kareng king karelang kay po, developmental stage ng anak. At least, asabayan tala po. Ito po. Bagay kayo naging, akit yun naman po yung resultado rin nakala may mag-graduate kayo nila. Po mong marakal tamo kay. Iapundong mo, kanya po may graduate college. Hello, king atapong bispo. Kanya po may graduate. Apo. Course. Kung magkamali kanyang Commerce. Management. Apo, din ngaliwat ang paringan ni Mong na marakal mo rin. Father Pabalo Jonathan. Father Pete Valencia. Father Justin Gatos, Arjon, tinuruya ni Father Arjon. Dakal may ba't kayo? Opo, marakal Kenny. Uling welcoming naman kasing Holy Angel kareng. Lalo na po tang mag-regency. Tsaka dakal po ka rin kakatamig regency, yan pong ex-seminarian Opo. sila kayo na. At sila halos kimetong nga department po, ex-seminarians langan po. And they're doing good. Sabi da ka na ako nandin, tingin pong bahay ministry, permanent deacon. Permanent. Ipamirula po ling, bisala po ako makiasawa. Aluatag ang bukasyon na. Po. Pisasabihan po kasi yung bukasyon, siyempre po ang karas mo po seminaryo, naman automatic magpari. Po ako sabi ko pinandi mga experience ko ita. And then, kanya talaga lugwit ang grasya na you cooperate with God's grace na anong mga palyari kaya ka, just enjoy this moment. Yung pamalagwanan itang mag-reveal and then grabe. At saka chuta mo king Holy Angel, di pong Tepong Museno sabi na misan, potal magpag-aral ang pari, doon mang kilala. Potal magpag-aral ang pari, agyang ila mayari, importante maging lang maya patao. Maya patao. Ito na, kaya sana mas marakal pa magpari mo. Siyempre, na. Ang popong, sana King Holy, na. Opo. Makalalo kayong mag-vocation campaign kayo. Ngeni po bala mo, ngeni pa may balik itang regular face-to-face kasi dati po mag-rely kami king online, makanyan. Ito po, we're trying na makipag-partner lalo na po ang ating recollection, kareng speakers, kareng from seminary. We're planning to do that na pull-up speakers, seminarians la. It's a win-win solution. Kaya kami po mag-need kami. In the same time, ila rin po makapag, in a way, akakit do rin anak. Kasi itong visibility da rin seminarians maragbulabagi.
Kasi 75 years tamo, agyo may itang magpalab kang seminaristang 75 kaya na. Hello po. Registrar. Ari kasi 16,000 na. Na po. Ito The harvest naman. is rich, but Opo. the laborers are few. Kaya dapat malagi tayong managkat na. Managkat po talaga. An awareness da. Ati pala seminaryo, Kenny. Makanya. Bay tamo po manari. Siyempre dakal tapabol nga balo ka nga among na. At mo pilang 5 years, 6 years pare na. Turning 6 po ako. Nalam mo ding mumuna retang siyempre gamparitan natin tapaling religious experience na. Yeah. Nalam mo retang yung mga kalingon na experience kimpa magmisa. Religious Opo. itang talagang penandaman mi nga pong Ginoo o bala magmisa panandaman mi. Oo po naman. Wala. Ali, siyempre, Meron na kayo. itang talagang, siyempre, 6 years, mapali-pali pa po yun, na ating pangmetong banwa. 7 years, di ba? Opo. Karing misawata, 7 years, each, ana na. Timoy ka, nano mo yung ating memorable experience pa Ang magmisa? memorable experience ko siguro mong my first mass bilang pari. Di ba po, yung umunang misa kanta, itang misa kapasalamatan kantada. Right after the ordination. Pero may ka-emergency kanta, makasadya na itang pisamban na no karing ko magmisa, Thanksgiving, right after the ordination, 2 days after ordination po yata. But then, may ka-emergency kailangan tayo magmisa kaya tang mimino namin kay King Christ the King. Meto nga chapel ka rin, peka malatindi rin chapel. As in talagang kaya po, mas kupindalan. And then, that's my first celebration of the Mass. The smallest part or chapel na rin kaya kaming parish. And, well, kaya siguro uling at choking height na ning emotion, makanyan. Karing mag-sink in ka na ako itang... Excuse me po. Karing po mag-sink in. Sorry mo, emotional. Ay, Karin mag-sink in itang wapin naman, nabi ko makanyan. Siyempre, at intang, ita sanay mo muna minsan yung parokya, madagol, at makasadyalangan makanyan. Pero, karin linob, mag-sink in, okay, makanyan, iladeng kana akong suyuan. And that's very, eko akalingwan. Na community na pigmisan ko. The smallest community. Sabihan ko na rin po siguro nung kumbaga poorest community. Karing kumira, may kapagmisa. And I felt God was there. Kasi puwari, minsan you feel God with all the glamorous thing in your life, extravagance. Pero karin it's the simplest and the smallest things. Karin kaya pinamdaman itang maragula. yung biglang binulugake kaya pinitan eh. Okay. Surprise and yet fulfilled. Wow. Na po. And contented. O nung atin kang ita memorable ita. Ita naman challenging kimbiya mo for 6 years. At challenging siguro like many of us in kakatamong experience king pandemic among because we were surprised also. Challenging in a way we were working with the unknown, nanong malyari, makanyan. Pero at the same time, challenging and maragula pamikatagon bang akit mo naman ng grasya na ng Diyos. Ne? There were challenges pero the surprises of God and naman po tinuknang kasi karin lalinto deng alapitan mo talaga or susawop kimpisamban, ne? Makananong ko milabas. So, in a way, grasya yung maragol do. It was a challenge, really. Okay naman, funniest. Siyempre, tintang funniest. Funniest. Malo yung minunang tinuro ka na. Kasi the actual thing of doing the mass. Ne? Kasi seminary, it's more of the theory, a little of kain. Kilala mo yung tinuro ka na kay Misa. Pipi. Pipi? Yun. itang kain sakristan ng Father Mike kanita kaya ba may pipi. So bilang takikyan may rubrics na mo it's not the formal sign language ng pipi bung baga salitang sorry for the word salitang gago mo makanyan. And then yung talagang tuturo ka na kung makananong ginumanatili kaya kayo tapik-tapik yung makanyan tapos makatulay ta makanyan ekbalo na nang sulod kung kay kanya na stola na nung kule makanyan tapos sabi na kana ako
Sige, habi ko makanya. Saburin, stola, makanyan. Nanong kule, habi ko makanya, nanong kule. Lislas na yung gahamat na mo. Ay. Ali, tiro niya mo, lislas na yung makanyan. Red. Maluto. Ulit tinulo yung daya. Red ya pala. Red. Laksa maglaslas yan, tutuwa mo. Siguro that's what's kain eh. Masaya and you do not expect things to happen talaga in your life. Hindi magpasaya king beta mo. Hindi nga beta kong binto. Maragula bagay kasi umuli ka, iladeng Kaya beta mo na. Opo. Ay, but Father, support system. Yun mo support system. Support system. Karempari. Then pong kayabe ngayon presently, then kaya ako naman po siguro very blessed din nga kayabe king assignment ngayon choko king Holy Rosary. Then kayabe king Father Noli, Father Mike, Father Jasper. And then before pa, then Father Winnie, Father Mai, ding akayabe, Father Monsignor Tony, ne? And then the classmates, maragula bagay po kanak ding akayabe mo sa seminaryo among. Maragula bagay tang build your relationship because you know one another eh. Balo yung sakit at balo yung makapag paldan kimbalang metong. Ngayon po, siguro aliwa na mo yung kaya kaming pigagap ngayon, more on health. Yun ang kapabad. We bond. It's tang earlier the better. Sabi dapan, we focus more on making a healthier lifestyle. Hopefully. Nagagahon mo, Father, may payat ka. Anong ketang kaya mo? Alim mo siguro... Kasi, Father, mo, pati na kang batal eh. Dati head and shoulder yan. Alayan neck. Head and shoulder yan. Wala yan neck dati. Mika kaya yun neck. Makiliti ko po. Ayaw magkiliti ka mo. Opo. Less sugar. And mag-badminton kami po. We make it of Father Irish Hello. Kaya pong Boris na. Kaya pala po mag-meeting kami layo. ABM pala. Balak sa uling lupa. Lupa na yung mapagal. Ay, ali. Pogi Wawa. Kaya bine po lagi apong Boris na. So, one of my constant. Kasi po bilang pari, iyan po yung manyad sa kaya kami na. Moretang detang kaya be pari, ding kakaluguran, ding habi aking kumbento, detang experiences tamo na talagang makatagkil kaya katamo na bibit-bit tamo ang gaya At niya. detang trusted na makaintindi. Because they knew you. For example, kaya kami na may kaklas. We knew each other even before getting ordained. So, tas aliwan niya may ordained. So, kaya be mo lang, kumbaga. Okay. Father. And finally, Yamong, talagang final niya po yun. Final na talaga mo. Final niya. Siyempre, mag-anniversary tamo king bilang diocese na. Nano mo itang grateful ka na you are part of this diocese, Archdiocese now. Dati, diocese siya po yan, Archdiocese na. Nano mo itang pwede mong pagmaragol na buti na mo Choco Kenny. Kindiocese tamo po. Number one po itang kindiocese very evident po talaga yung lugod na ring tao. I know that God loves us as priest. Pero ini po may kakalaman kumbaga with the people around us. Why? It's not just because they give something to you, but yung lugod na ning Diyos, you know, among you can love them eh. And I think that's already a grace. It's a grace is not just what you give, but what you receive, but what you can give to them. These people around us they let us to express our love for them, or the love of God through them. And maragula grasya because whenever you are here in Pampanga, in our diocese po people welcome you. Alak pa nakaranasan thankfully makarinid ka, very accommodating and very understanding kareng pari. And that's a big grace that I am very thankful for. Ding tao mismo na. I think that they are the big grace of God. Kaya katamo po. Totoo po yan lalo na kaya katamo king Pampanga na. Din pong tao talagang malugod lagi katamo na. Malugod la po. Ako mo, imagine, king parokya na, kaya ba't yung pong gagawin min palabas sa yan. Mamili ko po kami pari, pangulitan ko la. Pero at the back of what I do, yapin ding abi akong anak. Datang sasaw pa na ako. Siyempre din tao ng reta, itang alalamang bayad, volunteer lamo. Dakalat tao mga kanyan. Po. Kaya this is the reason
why we celebrate. Din tao, Opo. na din tao. The people, yeah. Wow, kaya pasalamatan tala rin tao, Father. Thank you po. Karing kay katamong kaparokya, kayabe, kapatid kin diocese. Salamat po. Yung family mo, bodega. Bodega, hello. Oh, Manalbela Muli po ko po, bodega. Din bodega. Yung bodega, Father, makulong kayo. Makabodega kayo. Lugarita. Barangay. Ang habing alilan tayo sa San Antonio. Wapi, yung barangay. It's bodega. Pero yung santo, yung San Antonio. San Antonio. Yung bodega, barangay. Barangay, amo. Nanong historical context ng bodega, Father? Kaya be talaga yung historical. Oo, abe pa yun. Pumunta kayo po ng Kapampangan Studies. Oo. Alam po, kaya po kasi it's, sabi daw po, maging imbakan yan ng Abias. At Pale, there was a big bodega. Kesa naman king sitio born na lana. Minak makabebe. At least ita bodega na. Mga po. At least, yun na po, dati ang makabodega, pero Depot. you came, ano? Depot. Depot na po ano yan. At least dati po king bodega, he was able to go out. Go out. Go beyond. Go beyond. O yun po lawen niya, karakal na po atatag kila biye. Lalo na po ding sablang Hopefully. kay nakan, kini po king Holy Angel University. The first, Alaya? Lake Run Catholic School. Yan. Kenny po king. Pero last na mo, balumitan pa rin kaya ba ng pong one Nepomuceno? Pangutang kay balo ya. Pari. May balo. Ako May prepared. po balo. Kaya po prepared. Later on, balo niya po Wag. mangutang taging Kapampangan Studies na. ng Sir Robbie po. Kasi po, siyempre, Iwan Nepomuceno with their pares priest yung establishing Holy Angel University. Yeah, I forgot pero I'm Sige, aware. mag-research ka na. Ah, Okay. So, among takal salamat. Salamat mo rin po. Kilagyo na po ning kakatamong ang Malugod Archbispo, Yapon-dong, din pong Carmelite Media, ning Nuestra Señora del Carmen, din po Yapon-tok, at kaya biya po Apong Mac. sasabi po kaya kayong magrasyang bengi at sana po lagi tang panandaman na tunay ang magrasya nga pong Ginoo, uling mabiyeta mo at din kaya biyeta mo king parokya, kakaluguran at ding ganagalang taong malugod kaya katamo. These are the concrete signs of God's love. Yeah, Father. Amen. May pabengi mo. Good night. 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. These fruitful years, full of grace. 75 years, full of grace. Diocese of San Fernando, full of grace. Feel at home tayo